mo hwe de ekoso oba bi te be ma bi so wo ho eslo wusu enu o te hwan kwabena minta kando na so ada de ai na asi enso so na kunwa no de si aka omudi agro ala so I'm sorry. Oh. Won't say ashase no wa pia kwasem na me hwa ade bo ye parliament de betimi aka kire wa wo hwe me a wo ye oyomfo hiani ba mbu ho abofia wo aba wo to na critical confession to parliament wo da watu su de amampai fo no we na che se wo ye panyi bia wo ma woni kɔ eye baabi a wote wo ye MP a eye nipa mobrofo hiafo no omo so na wudi obo wo ne glass omunipa onfa nipa bia ho o kasa no kra hey me talking to me like that huh? You know me, I'm MP, he's here, I'm honorable, I'm honorable of parliament one whatever day. But ye to abano on change kesi a enu ade a commit me ato ne ntema wi akoda no omu gire mu a but ade ba kon so ameka kire ministers MPs say enu na me hu say yes we senior MP and I watch our parliament here a important papa ye obi ti say honorable Canada Japan yemfa ne sa na ya to aba wa anya ewo ne imposu aso na hwe said wo sibi e bia fight bi wo mo be fight wo parliament obi ti say muntaka honorable muntaka oda medom penfo o mienu na example na ya to aba ewo ne imposu aso na bia muntaka anya dai enya na yeyi obi nu koma wonim hwe ewo parliament wo ye hoho kora de ekoso wo parliament enro yi sai ni pande na obetimi aye de na obeka yeyi obi nu wan kora o a wono akọ parliament de na obeye eti se yeyi mu se MP na se mpemfo man change ma adwene na ma anya bibi papa wo so a onne was that chen onne ba ha na se ma anya bibi papa 4 years bia e be change MPs every 4 years biara e be change MPs because me wo kumasi bo fiedu na matu abetena aye krokromo ase me nse da hu change bia wo nanso MP a wo so no every year bia 4 years una wi ni e kwan na wo ye man no papa first coat na de bae fa second coat no bele ye yes next 4 years ba o me se bia me matu atia me nse da ni mu but e bia na matu atia o se ye sa de we bia e be boa ma MPs mu be ye nyuma se toilet ya bo bia ga na adwina duri efini ye toilet ye be ye kura konkon ho se ye be ye manipa sebi aho atoyen ye be ye manipa anya nsuo anom ye be ye manipa anya dwuma ye enu apa na mu se wo ye senior MP hu hia papa se wo challenge wo che wo parliament a eye se wo che wo parliament a eye because wa wo ye koto foforo pa wo nsuo mu no a wo fie ho no e be ye din de na akaka olu kwa betwa mpo say maganfo go sit down because say wo kokora woni kaprefina ya to aba ma wa fina waba asikafo na ekontoko ho wo koye den ti hia ma say wo ye MP a ya to aba ma say MP a men trankran new post kotra wa kura ase oh men trankran new post what and trankran new post na me twa obi nti eja me say ahwe ni pa kwan say wo du ana say wo du ya nti eja nti na me hwe say oni akona du yes ya to aba bi a ayi buase kumase ati say buase say ye nya hwe maye ye wo 2 MPs wo buase oh eso so omo nya hwe maye e wo buase oh to say 4 years later esi ntimi change wo mu nyina ye tu wo mu wo na wo oh esi ntimi change wo mu nyina o say anya oh no red car na red car no aha adwene banyame ne boafo ye ne ebe what you say ye ne ye wo 2 MPs oh boase ye wo hwe boase tutu ai kan boase ni bia na se de wo boase by this time no pa won ka no kura se ma make se me boa
What's it tan okura ye two gold room esumu ni party sem kusi ekwanye bibia nye adeboni be ne aye nyame nka ho na me kasa kire se bi do ayati asefo ne do pro man nko so na meka and all confusion esi Radin ka obi bia ho I love you, I kiss you, me am taste. Hello, my name is Armstrong Poleeno Ade. Say ope baby ama ho ayefe. Te say de my year. Eni kwan so ba baby ase so ba Lydia Unisex Boutique. Obi obi sam say Lydia Unisex Boutique e ho hefa. E wo Asare Botwe School Junction hope udru ho na obi say ope Lydia Unisex Boutique a obi abechiro. But over here obi say entire papa enegu ase. Didn't know also about habit to attire because attire papa de unya. So be sha attire na obi si na obi wi na ni anwan Ba ha de oba obese sa hye amobi abisa say atare de still na da so ye mo no aha and I'm a commentary into so attire about to so your oba so your bema into na friend unisex no braha never to attire make we jubilate it's a happy day